United Paul Pogba aganira na Leo Ferdinand kuri BT Sport yavuze yuko ngo yiteguye gukomeza gukina muri equipe ya Manchester United dore ko ngo agifitemo umwaka w'amasezerano. Avuga yuko ibijyanye no kuba yakongera ngo mu minsi iri imbere agomba kwicarana n'ikipe bakaba babivuganaho bakareba niba agomba kongera amasezerano cyangwa se agomba kugenda, dore ko equipe ya Juventus rimwe mu mayikipe uyu musore yanakiniyemo imwifuza cyane, ivuga yuko ashobora kuba yagaruka muri iriya equipe akaba yakongera kuyikinira. Naho Eric Garcia ni umusore ukiri muto ariko w'umudefenseur ukinira equipe ya Manchester City, amasezerano ye rero akaba agiye kurangira. Equipe ya FC Barcelona byavuga yuko ngo ariyo rwose iri hafi kuba yamutwara, ariko kuri ubu ngubu hakaba hamaze kuzamo n'ikipe ya Arsenal, aho bivuga yuko ngo uyu Mikel Arteta umutoza wayo yakurikiranye umwana dore yuko yanamutozaga muri equipe ya Manchester City, bikavuga yuko ngo nawe ashobora kuba yamudeviyaho kujya mu gihugu cya Espagne akaguma mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League muri equipe ya Arsenal. Aho kandi ubuyobozi bw'ikipe ya Borussia Dortmund bwatangaje yuko ngo uyu mwaka nurangira bwiteguye kuba bwakumva ama equipe yifuza Jadon Sancho, Rafael Guerrero ndetse na Giovanni Reina. Abasore ko ari batatu ngo ama equipe akaba yarakomeje kugenda bifuza dore yuko equipe ya Dortmund yari yarabimanye. Jadon Sancho equipe ya Manchester United yaramushakaga umwaka ushize baza kumwimana kubera ko batumvikanye ku bijyanye n'amafaranga, ariko kuri ubu ngubu equipe ya Borussia Dortmund ikaba irimwe no mu equipe yamaze guhura n'ikibazo cy'ubukungu, rero ikaba yavuze yuko yiteguye kumva ama equipe y'abashaka abakinnyi kugira ngo muri sama cyangwa se mu mpeshyi itaha mu isoko ry'igura n'igurishwa abo basore bazabe babatanga. Aho kandi umusore Dayot Upamecano numwe uri kuri liste yabo umutoza mushya w'ikipe ya Chelsea Thomas Tuchel ngo yifuza kubona mu mpeshyi itaha, dore ko avuga yuko ngo afite ikibazo cya defense cyangwa se defense ye atayizeye muri rusange. Uyu musore rero bikaba bivugwa yuko ngo umwaka utaha byanga bikunda atazakoma gukina muri iyi equipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage, ahubwo ashobora kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza muri equipe ya Chelsea. Se equipe ya Chelsea yonyine imushaka kandi dore ko n'ikipe ya Manchester United nayo byagiye bivugwa cyane. Aho kandi Florentino Perez yaje gutangaza yuko ngo equipe ya Real Madrid itazahindura politike yawo yo kongerera amasezerano abakinnyi, ariko kandi ngo bazongerera amasezerano abakinnyi bigendeye ku bushobozi bafite, dore yuko equipe ya Real Madrid ari imwe mu yahuye nayo n'ibibazo by'ubukungu kubera icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu basore rero nka Sergio Ramos kapiteni wabo ndetse kandi na ba Luka Modric, abangaba ngo ni bamwe mu bo equipe ya Real Madrid irimo gutekereza kuba yakongerera amasezerano, ariko kandi ngo nibataka ibya mirenge dore yuko bavuga yuko bashobora no kuba babarika bakajya handi bitewe n'ibyo barimo bifuza muri iyi equipe cyangwa se mu kongera amasezerano kwabo. Dusoreze kuri Lautaro Martinez, uyu musore rero wari ufite amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2023 nyuma yuko umwaka ushize yashatse kujya muri equipe ya FC Barcelona. Kuri ubu ngubu ngo agiye kongera amasezerano y'undi mwaka azabe agera muri 2024, ariko mu masezerano ye bakaba bashyizemo yuko equipe ya FC Barcelona ishobora kuba yaza ikamugura kuri miliyoni byibuze 110, dore ko ariyo mafaranga bashyizemo ko equipe yose yamwifuza ariyo yatanga. Ariko kandi nanone bashyiramo indi ngingo ivuga yuko ntaho agomba kuzahurira n'ikipe ya Juventus ndetse mu mayikipe yose amwifuza uyu equipe ya Juventus itari mu mayikipe uyu Lautaro Martinez azakinira.